bengasindiswanga angasindiswanga bakutshela ukuthi usister lo umzalwane mara uyasontwa mara nganayo uNkulunkulu umzalwane aphila ufana nolwandle mfundisi okungcolile kuphume lokungcolile wayesifane sihlale nento engcolile and then phela ivision kahle mfundisi ayizelanga ukuthi ichange izwe yes manje abantu bafanele baphenduke because ngibingabona ivision ukuthi lawe babelievayo ukuthi uJesu uyabuya they must repent ukuthi ngiyekele lo msebenzi mina ngeke ngadvise umuntu ukuthi ayekele umsebenzi awusebenze spa awusekhishi ucashier umuntu uthenga etshalo uzothi wena engiyekele uyasebenza phela kuneminye umsebenzi ungekho uyichoose ngeke mina ngithi ngisebenza better lapho ifamily planning ayifuneki mara laba yenza babayenzi uzwala amadumane amaningi kule family planning Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, sibingelele futhi nabangcwele kwindawo zonke la kufinyelela nje khona le message. Siyabonga kakhulu ukuthi ababukeli belokhu beza nje becheck ama video, bebukela, besupporta, becommenta kahle. Siyanibonga nje nonke bazalwane, nonkusubscriber, ngokulike, ngakho konke nje okuhle enikwenzayo. Siphinde sinibonge nje ama channel members, siyabonga ngesupport nangemikhuleko bazalwane. Kuningi enikwenzayo ukuthi nje nithi lo msebenzi siufuna uqhubekile phambili, uhamba vangeli. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe yaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi mina sothi siqeda la nyakuthembisa uyobusizakela ungashintshi. Hlala nje kanjalo sibukele sizwe umoya ongcwele ukuthi usilidela kuphi today. Angikho kedwa as usual ngihlala nje nginomzalwane enginaye namhlanje nginaye futhi ukhonsisi wethu esimthanda kakhulu sekunesikhathi singamboni bengicabanga ukuthi mhlambe wa rapture yena that's why bengilonge ngingamboni kanti cha lutho nje ukhona silokhu sikhona sonke sonje siyabonga usista Khumbelo ukhona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu siswami isikhathi sakho sakwamukela nje futhi. Amen. Siyabingelela abazalwane bonke baseKota2 Media. Yebo. Kota2 Media ngiyithandayo kuma channel konke. Yebo lapho ngijabulayo ngikhona because ngiyazi ukuthi ngila. Yes. Hayi sinomfundisi Shabangu. Yebo. Sikhuluma ngezi supportana ngezi angithi ngena ngala easily scripture ngikhohle umfundisi uyangitshela ukuthi hayi singala. Channel ngiyithandayo kakhulu angithi lama ngakwathanda mara lapha ngiyazi ukuthi ngisekhaya nomuntu ovakatshe eGoli lapha sisegoli ngiyevenda ngiyazi ukuthi manje ngifike ekhaya ngiyodla ama fruits yes nami ngisela kuKota2 Media ngiyajabula ukuthi ngisekhaya amen. So into size naye sangilezinto siningi sizokhuluma ngoJesu. Yebo sokhuluma nje ngoJesu lo asihlanganisile la. Ngiyabonga kakhulu nje nathi siyakuthanda njengoba uthi uyayithanda Kota2 Media nathi ngokunjalo futhi nami ngiyaunderstand because abazoli phela kuzokhuluma because iKota2 Media ifana nesonto nami nawo manje sisontweni kahle kahle because khuluma ngoJesu uJesu uthi isonto yini abantu bakhuluma ngayo sithembele kwaNkulunkulu thina so asibazolana sifanele sikhulume ngoJesu kahle kahle yeah because ile asiye nayo ukuthi hamba niyoshumazela umhlaba wonke so nathi asiza Kota2 Media nalabazayo ukuthi singazeli ukuthi hayi ubangesekho sesikhumbule maybe usabile kanti hayi siyanikeza nespace because siyazi ukuthi because nami ngiyamamela ngiyaso bayashumazela abantwana kaNkulunkulu bayakhuluma ukuthi siyanikeza nesikhathi kunjalo hayi sayibonga Nkosi. Amen. Ngiyasibonga nje isikhathi sakho ukuthi futhi yakhona ukubekezela nakho khona namhlanje zithini ke za namhlanje ngiyazi ukuthi mawukhona nje uphethe eyishisayo eyivele embusweni. Sizohambiswa ngoJesu mfundisi. Uyena wasola. Uyazosambisa yakho uthi angeke nginishiya nodwa. Ngizonishiya nomunye ohalelayo, umoya ongcwele. Umoya ohalalelayo. Umoya uthembekayo. uJesu uyathembeka bazalwane. Kakhulu. Because angazange asidisappoint. If bazozidisappoint bazothi ngalesikhathi azathi hayi ngibe ngidlala I was playing. Mara wenzani? Ayazi ngalesikhathi aseGetsemane uthini? uNkulunkulu lesinwele if bathi ngisishiye ngibe ngizoshiya islamazwe ayangithatha nami mfundisi angizange ngikhuluma ngawo mara uthini
le cup if bathi ngiyayishiya ngibe ngizoyishiya oh yes mara wayenza wabekezela waya uyisifele esiphambanweni angazange asidisappoint namhlanje usasenathi noma sibheda because siyaphuma yes siyaphuma usathana because ungasitshela ukuthi awusindisiwe abantu basitshela ukuthi hayi uzomuntu akufonela sister Khumbelo manje ngisindisiwe ngikhona kanjani yes nathi khona la sibheda khona yebo sikhona usathana silinga ngakhona omunye manje ngasibona sishumezela athi hayi not sister Khumbelo she's perfect uhamba noNkulunkulu usathana uhlala silinga ungekho umqosho uthi hamba ke kamele kaJesu no uhambisa usathana ukuyekela isono phela yeah uthi wena ufuna ukumhambisa usathana ukuyekela isono nokurepent nakho uyazi ukuthi uhlala kuJesu uyaye uthi baba ngicela ungixolele remove all my sin uye kuye because uye asikhiphayo isono uNkulunkulu ngegazi la kaJesu negama lika Jesu amen because uJesu uyindlela so abantu bangazitshela ukuthi hayi lo perfect or lo shumezela kakhulu mina futhi ngeke ngithi ngiyashumezela because angizibiza umfundisi mina ngizibiza usister Khumbelo even if umuntu abheke ku WhatsApp uzobona ukuthi hayi igama lami ngibhale ukuthi sister Khumbelo i-calling yami uevangeli umfundisi oh yeah so mina ngikhuluma ngento e1 kahle because asumuntu engizokhuluma ngama blessing mina ngikhuluma ngokubuya kaJesu khuluma ngokuphenduka khuluma ngokuyekela isono so umuntu uyazi ukuthi hayi ayomamela le episode yazi ukuthi la ukhuluma ngoJesu and yona ama blessing angempela ke lawo ke lawo wena okhuluma ngawo hayi lawo esiwafunayo uJesu uyiswe phela from the beginning yebo and is the light so abantu bafanele bayazi ukuthi uJesu uye iswe so wena ungafuni izwi awufuni uJesu uyokhula kanjani ungana iswi nakho because khulusiwa ngeyeswi sicorrectwa ngazo because if uyabheka mfundisi ngangena ku YouTube or ngangena ku Facebook or ku TikTok ngeke ngibe nebuthongo or sakhuluma sicoce mara ngifuna ukufunda izwi ubuthongo bakhona buzokushaya nawe ukuthi 2 minutes because usathana uyazi ukuthi la khona ukhona ukubisa endleleni izwi umthandazo ukuthandaza i-fasting umoya ongcwele izosithinta umuntu nothing uyabona ukuthi wasaba le mfundisi wagijima hayi ayikho into izenzeka ungafasta uyabona usathana ngamsaba umuntu afastayo ungafasta ufast uyazi ukuthi hayi ufasted all day awungafundi izwi is nothing a waste of time ungathandaza mara ungafundi izwi uyabona sikhuliswa ngani ngazo sifanele ngiyazi ukuthi okay ngiyafasta yes mara into ifuneka kufunda izwi nokuthandaza nokuba kahle kahle izwi nokucela umoya ongcwele ukuthi uhlale kuyime because umoya ongcwele uyosigayidayo no Jesu uthe the spirit of God is upon me because uyabona ukuthi no Jesu banayo umoya kaNkulunkulu so mina nawe singabe nomoya kaNkulunkulu kusohamba kanjani mfundisi so lahleka because umoya kaNkulunkulu uyo usigayidayo uyosebenzisayo uyo umoya ongcwele ukuthi awuhlali endaweni yedoti uyosigayidayo so izwi lo liyenza ukuthini izwi sihambe kahle i-foundation yakho kahle fani hambe nezwi noma ingcwele ne-fasting nokuthandaza amen yizo lezi zokuyekelisa noma thina singakutshela ukuthi leave this thing yekela lokho ungamameli lokho sisazolahleka ngokuthi asifundi izwi asufuni umoya ongcwele siyawucosha siwucosha kanjani umoya ongcwele ngezono zethu simfaka kanjani usathana amadimoni ngezono zethu amen because i-enemy yethu asibantu i-enemy yethu usathana amadimoni yakhe uzomthathi ngithandaza ukuthi ama-enemy yami umakhelwane wami bonke bangithakathayo kanti lo umthandaza umntwana kaNkulunkulu udinga ukuphenduka uphenduka wena uthi hayi back to the center uNkulunkulu babulalela balwa nami phela lo sathana uyasileka phela sithanda kanje dala sidlalwa nganje sithandaza basitshela ukuthi bathi thandaza ukukhipha amadimoni usathana uzomqosha umisephi because ulahlelo khona la ufuna ukumisaphi yena ahlele kanje because even you fast angeke into ihambisa usathana ukuba wena usaba uNkulunkulu uthanda uNkulunkulu uyenze intando kaNkulunkulu awubona ukuthi lo muntu uthanda uNkulunkulu because uJesu umuntu ufana be pregnant ngibe pregnant ngoJesu ngiyazi ukuthi bathi lo nondodana lo nomntwana unendodana so uyazi ukuthi wena inside
unayo pregnant yakaJesu unomoya ongcwele mara unganomoya ongcwele unganayo uJesu uyophila kanjani mfundisi angeke no Satan because uJesu umoya ongcwele uhlala endaweni engcolile no Jesu angahlala lapho kunamademoni because amademoni phela angcolile ayasabisa mfundisi ngina kumabona kuma vision nami ngizokuthi eshi ngiyasaba if sibe siyathandaza uNkulunkulu asibonise wona physically not spiritually yazi nje futhi usasho kanjalo ukuthi unokwabona kuma vision and futhi awasaba asabisa amademoni ungawasho ukuthi azinhlobo ezinjani amana kind lezi awafani nomuntu idemoni alinomuntu alina shape kahle uthola ukuthi walibona liyenze ngathi linje or libe nestamaka ungayazi ukuthi inhloko enjani alina angazi ukuthi uthola ukuthi into yakho neyenze kanje or uthola ukuthi inhloko yakho iyephansi le mara lona lisephezulu or linenyawo ye1 and inyawo yakho uthola ukuthi asiyinyawo liyasabisa alifani nenyama yethu liyasabisa idemoni liyanyenyisa eshiwazi kunelenga ngibengabona amademoni amaningi asabisayo ngazo ukuthi because uNkulunkulu uyasibonisa ukuthi if wena awuphenduki uyoya lapho kunzima thola ukuthi manje uNkulunkulu uyangibonisa ama vision ngidlala ngesikhathi ayikhulumi ukuthi thina sibona ama vision or sishumezela siyezulwini kuthi ngezulwini kuyekela isona uNkulunkulu uyasinikeza igift so abantu balahlekiswa ngegift mfundisi uthanga ine gift yokupreach or une gift yokuprofeta or une gift yokuthola ukuthi maybe uthandazela abantu baphole miracle is a gift because uNkulunkulu uyanikeza ne gift wonke umuntu unayo igift le yifunani mina uNkulunkulu uthi because uyang anoint yes ifuna uhambe na anointing yaka uNkulunkulu and then le gift ayikhulumi ukuthi manje mina ngithi angiyonza izono angithandazela or ngprofeti ubaba Shabangu or ngimthandazela or ngimtshelo ngoJesu mara ngingaphenduka ngizo ezulwini abaningi siyambona bathi uSamson lo ku prophets wabhala ama prophets Solomon uphelele phi yena because wamabheka ama prophets le ndoda ubona wisdom kakhulu so kuyafuneka kuthini sihambe nomoya ongcwele sihambe ngendlela kaJesu siyekele izono because uJesu uthi kuphendukani umbuso wakaNkulunkulu usedusana kube kutshelwa thina so umuzo ukutshela ukuthi hayi le nto ibetshelwa bobani not uthi izwi aliphuma kuNkulunkulu mfundisi liphuma kuye because izwi uJesu from the beginning he was there or singayifunda lapho ku Genesis 1 Genesis 1 Kali ku 3 kugina ku 6 okay Genesis 1 ngiqale verse 3 okay like him it him then God said let there be light and there was light 4 and God saw the light that it was good and God divided the light from the darkness 5 God called the light day and the darkness he called night so the evening and the morning were the first day. 6 Then God said, let there be a firmament in the midst of the waters and let it divide the waters from the waters. Okay, sifane sigino ku 5 ne. Ngiyacela ukuthi ufundele 3 phela. Si stop esikhulume ngayo. Ngifunda 3 phela. Okay. Then God said, let there be light and there was light. uNkulunkulu uyamuzwa uthini? Akube nokukhanya. Yebo. And ukukhanya kwabakhona. Yes. Ubani amsizile uNkulunkulu ukuthi kube nokukhanya? Izwi nje alikhulumile akasizwanga umuntu. Uyabona ukuthi singeke sithi thina singamsiza uNkulunkulu. Ngeke. Sibona ngathi asiyosumazela estarateni or sisize la siza uNkulunkulu. Sikhohle ukuthi nalomzimba sibolekiwe. Sifanele ukuthi siyenza ani sibolekiwe phela. Asize lapha phela. Thina sibantwana bakaNkulunkulu. So yonke into sibolekiwe. So angekho azothi yena usiza uNkulunkulu kwinto kaNkulunkulu. Uthini let it be the light go khona. Yebo. So ayikho into imhlulayo. Yonke into uNkulunkulu wakho ukuyenza. Ubani angayenza wabona ukuthi akuba late kuyaba nomnyama. Uya yenze light. Manje kune light ubani azoyenza. Noma singathoche light uyabona ukuthi awukhona ukulibamba le light. Phela namanje lapho ilight umfundisi mara uNkulunkulu athi let be the light. Who is the light? Is Jesus. Yes. Amen. Uyabona ukuthi sithandiwe singakabi khona. Waqala ngelight. Ubayazi ukuthi yonke into yokhona. Yes. What let be the light. Yebo. Waqala ngoJesu. Ungaya nayo kuyiform mfundisi.
Verse 4, and God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Ingijabulisa lapho ithi God saw the light. That it was good. Yep. Uyibonile ukuthi yinhle. Ubani lo umuhle? uJesu. Hey. Uyabona ukuthi ayibona ukuthi ihle. Uyabona ukuthi ukukhanya kuba kuhle mfundisi. Noma bathi lendlu ayikho ihle lapho kuhle even ubheke into abantu laba yibiza ukuthi it's natural. Yes, because abantu sizoyibiza into kaNkuluNkulu leso into yenziwe nguNkuluNkulu. Yebo. So ayibona ukuthi yihle. Oba mbona ukuthi lo mntwana wakhe umuhle. Yebo. Uyoba light, dasimjabulisile. Yes. uNkulunkulu. Ungaya futhi ku5 mfundisi. Verse 5, God called the light day. And the darkness. Asistop lapho ku day. God called the light day. Yes. Why ayibize day? Ngoba ukhanya imini. Uyabona ukuthi iyabonakala. Iyabonakala. So uyabona ukuthi yena Jesu uyabonakala mfundisi. Ayifuna ukuthi that's what God called the day. Le light le. Yep. So nathi sibazalwane. Uyabona ukuthi si light. Yes. Akufune ukuthi lo umntana kaNkulunkulu ngokuthi udla kanjani umntana kaNkulunkulu noma ungena etaxini bayakhona ukukuza ukuthi this one uno Jesu. Hey. Noma uthi ukuthi kuyakhulumiwa use transportweni or usemsebenzini. Kuyabonakala ukuthi lo because into white mfundisi wabona ukuthi lapho ngidloka into white mara ngimixa no black. Izobonakala ungeke noma umuntu aselapha uzobona ukuthi lapha kune black mara the white ayifuni nedoti. uJesu lo. kuJesu kuyonke into kunokukhanya. Yebo. That's why ibize the day. So ungeke ukuthi awuyenza into elightini wathi singeke ibonakala. kuJesu everything uyayibona ukuthi le ihamba noJesu. Namandla. Noma izinto ziyenzeka uyabona ukuthi this one asihambi. Yes. Thina sihamba nomoya ingcwele phela. Yebo. Uyasitshela mfundisi mina nginokubukela ama YouTube nani. First day if ngabukela umuntu I'm not doing pride. I don't like pride mfundisi. Yes. Because pride yoqeshisa uSathane. Ezulwini into kaNkuluNkulu noma umbona umuntu first day awumbheka ngithe ngicela ukubona ngoDecember angicela ukubona because I think first person ngicela ukumbona uSister Madube no sister noMpumelelo labathi ngacha so umuntu angubheke first day uyabona ukuthi lo hamba uNkulunkulu uyayicabanga kubo awubuza ukuthi this one I'm not judging umbona nje ku screen nje ngabona ukuthi this man is a man of God. Wow. Mina angazi ukuthi yini since nalesikhathi ne ngingakasindisiwe ngikhule emzini osindisiwe mfundisi ngesontweni mara into ngibe ngiyibona ukuthi this ayinayo uNkulunkulu. Ngibe ngatshela ukuthi this is a false teacher, this is a false prophet, lo muntu isesangoma, even a witch since ngisasemncane ngibe ngikhona ukubona ukuthi this one is a witch. Okay. This one is a devil. Nama sign ama devil angekho angitshela ukuthi this sign because ngiwazi since ngisasemncane ukuthi this la ma sign anjani nani. Even nomuntu if HIV ngikubona khona kumbona ngisasemncane ukuthi lo kunani. Nomuntu if anagule khona ngiyakhona ukumbona ukuthi lo isikhathi sokuhamba sifikile. Igift oyiphiwe wayiphiwa nje kudala ngayiphiwa kudala because ngalesikhathi senze into yestore uthola ukuthi uyokuma prophet nani bebakutshela ukuthi akufuna uthenga impahla yamasayoni kanjani ukuthi ube umfundisi kanjani uyabona ukuthi if ngayakubusangoma bazothayi. So that's ngithi into kaNkulunkulu uyakhona ukuyibona ukuthi this thing nabantu bangasindiswa bayakhona ukuyibona ukuthi lo muntu uhamba noNkulunkulu. Bengasindiswanga angasindiswanga bakutshela ukuthi usister lo umzalwane mara uyasontwa mara nganayo uNkulunkulu. Hey. So wena ukukhanya kufuneka ukuthi ngithi la yikuphi ngithatha ukukhanya kuyabonakala. Ukukhanya nasami ngokukhanya ayifuna ukuthi sibize abantu ukuthi niyangibona mina ngisindisiwe niyangibona mina ngimntwana kaNkulunkulu mina ngiyangibona angiphuzi. Ayifuna ukuthi utshele abantu ne pride if ngine pride or if anginalo thando because uJesu uthando. Namandla. That's ngithi ngiyayithanda lapha ithini light ukhubeka nayo mfundisi. Ithi and God okay verse 5 ne. Yes ku4 ne ngastop lapha ku 5 called the light. God called the light day and the darkness he called night. Isizistopha khona lapha singasike siphansi. Why ubiza uNkulunkulu ayibiza darkness night? Uyazona into kaSathane ibizwa darkness. Siyabona ukuthi uSathane kudala khona. Kudala. Yeah. Niyabona ukuthi ingakabhalwa iBhayibheli from here the first the beginning. I darkness le.
Yes. Wekuyibani. That's why bathi uhamba obumnyameni kuyabonakala. That's all light and darkness. They can't to go together. Because uNkulunkulu that's separated. Wayisa light ngale, wayisa dark. KwiBhayibheli imnyama esifenda futhi kubonisile kunokukhanya lapha. Kunobunyama. Oh. Uyabona separated. That's nolwandle. Elwandle if ngafaka intini edot yenza nolwandle. Ikhiphela ngaphandle idot. Uyabona ukuthi asifane nelwandle thina. Izona singena sisikhiphe. Yes. Singavumi ukuthi sihlale. Mara thina izona sifuna ukusifaka phakathi. Hey, umzalwane aphile ufana nolwandle mfundisi. Okungcolile kuphume lokungcolile. Yes. Wayesifane sihlale nento engcolile. But we say we are a Christian. Hey, ayihlangana ubunyamba light and darkness azihambisana akuhlangana. Yebo. I-darkness uyabona dasona ubuthakathi kuba khona ebusuku nokuruva lapho kudethwa khona kuyenzeka ebusuku eziningi nokubulala umuntu ubulala why bangambulala elightini. Hey uqinisile. Because bayabona ukuthi uyabona ukuthi indaba yelight hey inezinto ziningi. Yebo. Nezinto zokuthakatha nani zokuthwala bazenzele ubunyameni. Ziyenzele ubunyameni. Ulapho usathana nje khona yes usathana ngastop. Yeah. You work 24 hours. noNkulunkulu usebenza 24 hours. Yes. Usathana usebenzisa abantu. uNkulunkulu usebenzisa abantu. So thina sibona ngathi usathana uzosa yena aza abukheleze usathana ngasebenzisa mina. Ngize kahle ngidleke kahle. Usebenza ngesmart. Usebenza ngomuntu usathana. Namadimoni asebenza ngomuntu. Wafika hlala amadimoni. Demoni daso uJesu athini. Wavulela idemoni le1 ubiza amadimoni amaningi. Ayabizana ukuthi iza nawo tshontsha. Nawo ukuzonda isa. Nawo ukhuluma kakhulu isa. Uyabona ukuthi siyakhuluma kakhulu siyahleba. Usathana usikhetha khona lapha. Nalokuhleba uzobiza nalokufebe. Uyabona ukuthi manje ayoza amaningi. Ube umzalwane ohlangahlangene. Wasemaningi kwena. Iqala kancane phela lento le because wena uhambele edarknessini. Okay. And awuhambele edarknessini uyobona kanjani? Ngeke usabona. Because if manje uthi okay uhlala nabantwana bakho uzobamba ukuthi batshela ukuthi okay lapha ekhaya kungenwa ngo6 o'clock. Because angakabe nomnyama. Because uyazi ukuthi kwabe nomnyama wazi umuntu abatshontshayo abantu engeke babone. Yeah. So now idemon because usemnyama uyolibona kanjani lingene? Ngeke ubone. Uyabona ukuthi ungeke ubone mfundisi. Nawu sebunyameni. Usebunyameni ungeke ubone ukuthi hayi lapha kuyenzekani because usebunyameni. So awukwindlela kaSathane awuboni next uSathane phela uSathane angena kumzalwana angangena athi avila athi ngiyangena. Uza kahle angakungena ngento yokusindisiwa aze kahle kancane ise uhamba ufana noSnake. Isnake ngeke isilande straight. Izongena ethi ngibheke athi nasaphi ikapho. Yeah. Yifika lapha ethi isikhetshile. Uyabona ukuthi wena manje uphelile. Hey. Le poison manje iyagijima. Ngenzeke kubulale. Yeah. Phela uyeke usurvive kuSnake ihlakaniphile phela Snake. So no Satan uyazi ukuthi wena usebunyameni awukho safe. Yes. Because ilight lo ngena kanjani umnyameni? Uwesifakile phela ebunyameni. Lamadimoni bazongena. Mafike emahlala. uSathane ungena kahle ahlale akubona ukuthi kuyahlaleka ashaye ne4 awubona ukuthi lapha manje angafika uSathane ashaye 4 ungena kahle kancane angene afike ahlala ashaye ne4 aqeda athathe necup aphuze abize namadimoni wadlala because usebunyameni awubaboni wafeed mangene uqeda uthini sami asihamba izinto ngithi ngisibulale uJesu angazange athaza lapha emhlabeni athi ngizoshiya peace athani sindisiwe uSathane ngeke asanilandelele. Yep. That's atshela abafundisi wabakhe labaya bathi asithandaza namadimoni asaba. Akubizwe igama lika Jesu obvious amadimoni afana sabe because igama lisephezulu kumagama wonke. Yes. Igama lelinemandla. Yebo. Mara uSathane ungeke uthi uzomstop ukuthi ahambe. That's othola ukuthi usebenzisa nabantu babisebenzile igama lika Jesu. Yes. That's what Jesu athi asibonke bazothi baba bazobona inkosi bazobona umbuso kaNkulunkulu. Yebo. So uyabona ukuthi bakhona abantu banje basebenzisa negama lika Jesu. Belisebenzisa wrong. So nathi asambe ebunyameni awusemnyameni. Igama lelo libiza kanjani usemnyameni? Ngeke likusebenzele ngoba usemnyameni. Ufuna ukuphuma ebunyameni uye lightning. Yes. Lapho kunokukhanya. Ucela umunye ingcwele ukuthi ngicela ungisize baba angikhoni. Yebo. Because awucela umunye ingcwele ukuthi mina ngikhona. Abantu bafuna ukucela umuntu babashama ngicela ungithandazise. Kanti wena uthandaza. Nawe kuyafuneka yes siyasizana ezisibazalwane mara wena ufana uvule inhliziyo yakho uNkulunkulu angazi ukufunda izwi
ngiyayicela omunye ingcele ngithe namhlanje ngithi anginalo iso mara ngathi uNkulunkulu uzosisiza ukuthi sikhulume kanjani. Yebo. Ngathandaza ngathi hayi uNkulunkulu uyazi ukuthi siyokhuluma kanjani. Ngibengayazi ukuthi sizokhuluma ngokukhanya. Nakho usasizile umoya wancela. Umoya ingcelo uyosizayo. So awucela umoya ingcelo ukuthi baba asithandaza sicela sithi uNkulunkulu siyacela. Asikhona ukushimayezela, asikhona ukuthandaza. Angikhona ukuyekelela izono ukhulume naye. Ube free. Amen. Because uNkulunkulu ukhuluma naye ayifuna ukuthi ulande ubani nobani. Yes. Mara wena ungayi kuNkulunkulu umsaba uSathane uzodlalela kuwe aqeda kubulala. Yeah. Because usebunyameni. Kuyisimple ukuthi wakubulala because awuhambe ebunyameni uyafa mfundisi. Sasiphumeni ebunyameni. Yes. Sihambe elightning kulapha kunokukhanya ekukhanyeni. Amen. Ungeke uhambe azihlangane ubunyama. That's why ngithi uJesu from the beginning akhona. Because uyakhuluma lapho I think ku John 8 ne? John 8 yep. Makhuluma ngokukhanya John 8. Verse 12 ne? Yes, verse 12 ngiyifunda. Yeah, ifunde mfundisi. John 8:12 like it. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Uthini uJesu la? Kuthi ukukhanya kwezwe. Yeah. Siyabona ukuthi uyabona ukuthi since. Yes. Nalapho uyabona ukuthi from the Old Testament yes to the New Testament. Yebo. Uza abantu bathi Old Testament ayisasebenzi. Yo. Awuthi izwi lakaNkulunkulu ayisasebenzi. Ngoba izwi lonke leli. Bebaza balikhathile baqala kuMateyu. And then if ufunda kuMateyu ngibengazomunga uBuddhist Tota. I think you need 2 years le ndaba. Athi cause from kuMateyu kube kusasebenza i-old i-law. Okay. Yeah, kube kusasebenza lo msebenzi wokulow because noJesu ngalesisikhathi beyafuna kumbulala. Okay. Yes, because if wathi ufuna ukufunda ngomoya ingcelo or ngani yiqale waqala kulapho ku John. Uyabona ukuthi kube nami ngeke ngahlana nabantu abasho kanjalo. Abathi kufanele i-New Testament iqala ku-Acts. Yeah, ku-Acts kahle kahle isenzo yes. Nabo John nani because wayifunda phela kuMateyu kube kusanobuhlungu uJesu bayambulala ngalapho uyabona ukuthi ngalesikhathi bafuna asaqeda ukuzwala bebahamba babulala abantwana because bebafuna naye uJesu. Abafrist basa oppose nento kaNkulunkulu. Yes. Yeah, so asiye ku-Acts phela umunye ingcelo obokhona. Vele uMatthew, Mark, Luke, John zincwadi ezithi ayifakazelane but eka John ithi ukuhluka ngoba is more of ama revelations. Yeah. Bese kuzothi uma ungcwele futhi lokho khona iBhayibheli lonke but right mawuthi ku-Acts ke kula sewehlela khona ebantwini yes. Okay, sisafunda lapha kuJohn singaphumi uJesu asathini we are the light. So lafuna ukulandela uJesu. Ngicela uthi okay. Ngiphinde futhi. Jesus spoke to them again saying I am the light of the world. Ukukhanya kwezwe. Yes. Uyakhuluma uJesu ukuthi uyi ukukhanya. Yes. Komhlaba wonke. Yebo. So wabona ukuthi asinoJesu sinani? Sinokukhanya. Sinokukhanya. SawunganoJesu awunawo ukukhanya. Amen. Ungaqhubeka mfundisi. Bese ethi he who follows me shall not walk in darkness. Labalandela uJesu ngeke bahambe bobunyameni. Amen. Mara thina manje sifuna ukuhlanganisa ubunyama nedarkness. And uyayikhuluma uJesu ukuthi lo alandela mina. Yes. Angayi kunyameni. Lo noJesu kukhanyeni. Usekukhanyeni yebo. Siwabona ukuthi azingeke zihlangane light and darkness they can't. Mara kunabazalwane manje bafuna ukuhlanganisa izinto zethu. Uzo umuntu athi hayi uNkulunkulu uzongitolela sidlala ngegazi laka Jesu. Sidlala ngothando losinikezo lona. Because yazi ukuthi uNkulunkulu uthanda umhlaba kangaka. Wanikela ngendodana yakhe. Mara thina namhlanje sidlala ngolothando. Sibona ngathi lo thanda is nothing. We just play with God nelegama leka Jesu. Yebo. Siliyenza ngathi igama nje. Manje noma ngafuna ukuyothwala ungafuna ukuyenzani ngiyalisebenzisa. Asigama ledlalwa ngalo. Uthando loNkulunkulu asinikeze lona. Asibonise ukuthi ibani kukhanyeni ningabi kunyameni. So thina siyangena sifuna ukuhlanganiswa. Azihambiselana zithu. Hawu wena uthi mina ngithatha uJesu inyawo left
ye right ithi Jesu, ye left to Satan. Hawu sebunyameni awukho ku Jesu. Because if ngokuhamba inyawo eyi1 ngibe ngizohamba kanje ngitoyitoy. So zihamba zi2. Amen. So angifana ngene ngale, angihambe indlela eyi1. Amen. Angihambe ukukhanyeni mfundisi. Yebo. Umuntu angafana ahambe kwindlela ezimbili. Akhethe indlela eyodwa umuntu. Okay, yeah. Asithathe uJesu because kusikhathi sokugcina you are living the last day. Amen. Because asithathe izingwe izinto sizolahleka. Kakhulu. Sikusikhathi lesokuthi sidinayo uJesu. Yes. Yeah, itopic yasuketha mina nje sifuna ukuthi siyamdinaya. Ngendlela esenza ngakhona. Ngendlela esenza ngakhona. Oh yes. Because sichange nezwi. Asizo umuntu manje akhuluma ngama revelation, ngama vision. Siyawalanda. Utholta wahambisana nezwi. And then phela ivision kahle kahle umfundisi ayizelanga ukuthi ichange izwi. Yes. Manje wena wathi sister Khumbelo ubonile manje wena ungasathandaza. Ukhuluma ka right phela uyangitshela ukuthi ngiyakubona maybe your best lad. Ivision e right lapho phela uyangicorrect ukuthi angibiye endleleni. Yes. Mara manje wangitshela ukuthi hayi sister Khumbelo uNkulunkulu uthi hayi wena you can stay nalo baba kaMntwana or nale boyfriend yakho. Hayi ayemsana uNkulunkulu lingashadanga. Indizwi la kaNkulunkulu alichange phela. Yeah uNkulunkulu uthi hayi Khumbelo ungasebenzisa noma yini as long useyisotweni, as long usafast, as long usanyingela ku right. Hayi Khumbelo hayi noma ungakhipha 5% utithe mara izwi lithi 10%. Amen. Ani lapho ngiyenze isample ufundisi. Mara wena ufuna ukulichange ngathi hayi because last month ngikhiphile itithe izwi razamba kahle and manje umntwana yakhula ngithi ngakhiphi ngizoyibona. Yenze isono. Yebo. So izwi la kaNkulunkulu ali change. Yebo. Liyohlala likanjalo. Thina manje uNkulunkulu siyamdeny ngani ngesono sethu. Uzomuntu athi hayi mina I can't deny God. Can't deny Jesus. Yes. That's uJesu akhuluma noPeter siye kulapha kuPeter mfundisi. Oh, okay. I think siluka ne getting back. Konje. Or is John 18 yeah. Oh, okay. Siqala ku 15. Ihlosa khona okay. Peter denies Jesus. 15. And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Now that disciple was known to the high priest, and went with Jesus into the courtyard of the high priest. 16. But Peter stood at the door outside. Then the other disciple who was known to the high priest went out and spoke to her who kept the door, and brought Peter in. 17. Then the servant girl who kept the door said to Peter, "You are not also one of these men's disciples, are you?" He said, "I am not." 18. Now the servants and officers who had made a fire of coals stood there, for it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them and warmed himself. Amen. uJesu ukhulumile. Yebo. Ngalesikhathi basadla basetafuleni. Athi Peter, "You're going to deny me." Yebo. Peter athi no, noma kungayenzekani. Wathi ngeke. Angeke. I won't deny you. uPeter ekhuluma kanje. Yebo. Athi ngozivenda bari mukukusa thulira ruraru. Udobona ulantula ruraru. Okay. Angazi ngayifaka kanjani lapha athi le chicken anibiza ni? Inkoko. Inkoko ne? Ingakakhali kayi3. Yes. Wena uzobe ungidinayile. Yebo. Yeah. Uthi no. Athi no. Mina ngeke. So yabona ukuthi ikanganganani thina sithanda sithi uNkulunkulu forgive me, ngiyarepenta. Ngiyayekelela izono. Mara sisakhubeka naso. Hey. Sithi thina uSathane we don't love him Satan. Mara kumsebenzi yethu siyamfuna. Because angenza izono ngithanda uSathane. Ngiyamreject uJesu, I deny him Jesus. Ngithi wana ungakafi phinda ufe futhi. Uyabona ukuthi siyamlimasa uJesu. Okay. Silimaza ngoNkulunkulu sithi hayi aphinda kuyo uJesu asifele. Angafangi kahle legazi lele hawa. Legazi linothi leli balibiza ukuthi lisase fresh because usifele singakabi khona generation to generation. Because even if bathi manje ungagugula asiyazi ukuthi uyenzeke nini uthi uJesu ufe nini. Abantu banokhuluma 2000 years and years. Siyazwala kungafana singafa thina sihambe
kungene nabantwana bethu nabazukulu bethu uJesu ashonile mara igazi leli sasebenza wasithanda singakabi khona that's uNkulunkulu athi let it be the light uyabona ukuthi uJesu ube khona le since ekuqaleni umhlaba ongakabi khona impela kunjalo sathandiwa sanyikezana lo mntwana ngoNkulunkulu uthi wonke umuntu aphiliva uyazothola uthando mara thina ngezono zethu we deny God we said no we don't want you Jesus asihlala ama challenge sithi no ima kancane uNkulunkulu ngiqale ngilungise mina hayi ngisafuna lokho nalokho uyabona ukuthi siyamdeny uNkulunkulu qinisile akuze izinto manje bathi ngalapha bathi uNkulunkulu ukhona siyaya simdeny bathi use the anointing water siyamdeny sithi igama lakho alisebenzi kusebenza anointing oil igama lakho alisebenzi leli sinikezo lona igama leli umoya ongcela usebenzi thina sifuna amanzi ngiyakuzwa uyabona ukuthi siyamdeny uNkulunkulu esamdeny we deny uNkulunkulu athi yenza kanje we just deny him said no mara sithi thina singeke sifane noPeter but we deny ngiyazela lo mfazi uyabuza ukuthi asuwe ngubona unaye because ubona uPeter phela uyokhathi lo muntu indlebe uJesu wayebuyisela mara uyamdeny ngalesikhathi ukuthi nami uNkulunkulu la siyabona ukuthi sikusikhathi sokudinga uNkulunkulu sifikile isikhathi manje siqalile mfundisi uyabona lamaberebere bathi rapture yini yilesikhathi sokudinga uNkulunkulu thina manje simdinaya ngani uNkulunkulu mina nawe simdinaya ngani nalabantu ababukeli bakokotha themidi or umhlaba wonke manje abantu bathi uJesu uyabuya nini thina sithathe we believed sakhohlwa ukuthi izwi lithi no one knows the day and the hour amen but sathi no we are denying the word and the word is Jesus Jesus is the word and the word is Jesus amen manje siyakhohlwa lokho that's ngithi we are denying Jesus siyamdeny uNkulunkulu umoya ongcwele uyasitshela ukuthi bazoza there will be many will deceive many people false teacher false pastor because abathi uJesu athi uzolahlekana lalaba bebasindisiwe kube khulumwa ngathi abangakanani umfundisi ngitshela ukuthi ngibe ngasalali from June ngendaba ka 23:24 bungasalali abantu bazokufonela hayi ukuthi umfone confirm ukuthi iyenzeka na ubona ukuthi sometimes ngikhumulela ngola ngithi ngiyekele this call man mara ngathi ngithi ngiphendule because angazi ukuthi umuntu kuyenzekani ngaye because already ngishila ama number ngithini awufuna uconfess siyenza umthandazo abantu bebakhofona umuntu ngifuna uconfess sister Khumbelo I do this manje lama call wasekho from 23 akusayi kungena maybe close 3 or 4 mina amakholo kwami kufona nami kube kungena ecollector uthola ukuthi angibiyanga kubo kungena amakholo ngikholo ukuthi ngishele number uthola ukuthi ngishele nele ngifonelile kungena amakholo ama WhatsApp futhi WhatsApp manje ayisasebenzi because bayayiblock bayayeka bayayeka la number ami ku WhatsApp umuntu angifuna uzongifona mara kube kungena amakholo uthola ukuthi abamaningi mfundisi uyabona ngathi if kube kuyimali bese ngene ningi uma sewutshela ukuthi ufuna ukurepenta sesikhumbelo ngibe nganza abortion ngibe nganzani I remember kwana ngobhuthi naye confess athi ngiyenze lokho nalokho angifuni ukuthi ngikhulume ngakho ne athi manje umuntu okhona ngibe ngaconfessa kuye ngabona ukuthi okay mara ngayibona ukuthi le ndaba le indaba ka 23 ba confessa kangaka nje bazilungiselela i2324 abantu babona ngathi bangenza uNkulunkulu silime wazi osendlulile manje abasa confess manje uNkulunkulu mfundisi angafane nami nawe it's not a woman be and uyasazi usathana uhlakaniphe kakhulu wabona ukuthi uhlakaniphe kudlula mina nawe uhlakaniphile usathana because ukutreata ngengcondo le wena ungayazi uyakhona ukuyidribula so angayidribula ufana nebhola uyayidribula kanje uyazi ukuthi angena lapho icedile wena usitshela ukuthi angiyafasta mina angasabisi ngofasting Satan if uSatan ukasabisa ngofasting bazolanda uJesu wakhona ukulanda uJesu ngalesikhathi aphuma ku 40 days watestwa inamandla athi change uJesu wathini ubhaliwe wamphendula ngezwi thina siphendile ngezwi abathi there will be rapture on this date ngo23 or 24 there will be rapture on 7 on 8 manje bayobiza futhi amamalanga thina sikhulume ngezwi why singaphenduli ngezwi kuthi no one knows the day and the hour but we repent siphenduka ngokuthi bakhuluma ukuthi uJesu ubenini
noma if ubabuyile ubona ukuthi sibe sizohamba uthe maybe South Africa ngenze example I'm not saying that ufundise ukuzoba kuhambe 10 ke because bese basiphenduke ngithi angithi groove ngiyenze kanjani ngiyenze yonke life ngijole ngibulale musi ngiyophenduka mina nalabo banikeze imoto nemali bebafana banikeze mina mfundisi because I never believe on it that's ona lesikhathi ngikhuluma nabo ngithi ngizoza uthi ngos25 wathi uzobo rapture ngathi ayikho angizange mara ngibe ngifuna ukuconfesseka bathi hayi uNkulunkulu noAbraham ukhulume naye mara kuze izwe ukuthi but no one know the day yebo ngibona ukuthi hayi angiyimamele leti izongilahlekisa no and ngibe eqale ngibe ngayimameli mara kwabe nomuntu athi no listen ngathi no mali lento iqala because iqala kuyibeliever nami mara ngithini kuze izwe ukuthi no one know the day lento ayiphuma kuyimi ngathi no reverse because uSathane nami ubuyangivezela mfundisi wathi 27 ngabona ukuthi lo mbono ubuya kuSathane nawu ko university njalo ngathalo phela uSathane wazi unjani uSathane ise copycat umfundisi uSathane angeke uNkulunkulu angacompete noSathane yena mara ufuna ukucompete because uzenza uNkulunkulu and angeke uNkulunkulu uyayifuna president so alahliwe ngepride uyabona ukuthi uNkulunkulu uthene ngosikhathi sokugina ngizothula umoya wami kuyonke inyama ku son daughters ubomama bogogo bobani abantwana senayo uSathane uyenza kanje wakubonisa ngalophi uhlobo nje angabona ukuthi lephuma kuSathane angifuni ukulahlekiswa so ubona ukuthi that's ukuthi uSathane uyakhopha uyazi ukuthi manje uNkulunkulu okay usebenza kanje ngithi ngenze kanje because uSathane phela uyazi ukuthi isikhathi siphelile akusena isikhathi manje ufuna abaningi abazofana naye bazolahleka baphume intweni kaNkulunkulu kanti asifana ngisiphume sifane silale izwini mfundisi aziphume izwini siyolahleka abantu abafunda ukufunda izwi bacela umunye ingcelo ba guide singaphumi izwini siyamdinayo uJesu thina sibelieve izinto asiyenze izono siyadina uJesu amen asiyekele izono because uJesu uyakhuluma ukuthi phendukana umbuso kaNkulunkulu seduzana usendele so lezi zinto ziyenzeka asiba blame labantu bayenzile ama sign because no Judas athengisa uJesu yibe ibhaliwe ukuthi one of you uyongithengisa uJesu bayazi ukuthi ubani mara ngokuthi uJesu anganayo pride angazange ayikhuluma uyabona ukuthi into ibhaliwe ifanele yenzeke naleyo ukuthini bazoba khona many yisign ukuthi sibone ukuthi we are in the last day amen because ibhaliwe izolo kaNkulunkulu yabona ukuthi aliphenduka lichange so singamablame sithi hayi ama devil worshipers and ungathola ukuthi labantu they are not devil worshipers mara kuyenzekani uSathane ubabonisile ama vision because he come as a light wabadukisa uSathane phela uze as a light bangafuna ukuconfirm afika ababonisa ukuthi yenza kanje shumezela kanje khuluma kanje ababonisa umbono because uyakubonisa uSathane anganandaba nako ukuthi into ayifuna ukuthi wena uyesu ogeni because isoko uyazi ukuthi siyenzule yena angathanda umuntu uSathane because uNkulunkulu uthini asiyenzele umuntu kumfanekiso wethu amen so uSathane uyamangala ngalesikhathi angena abona Eden lapha uAdam noEva kuthi kunobantu and phela uSathane uyazi ukuthi labantu kunaphela kune yonke into lapha in that farm yonke into uthi uNkulunkulu wayeyanikeza labantu so phela labantu ukuthi bona abadloka ngalesikhathi bebangaboni uyabona ukuthi bephilwa kamnandi impela mara uSathane kwathi uyajika wabona ukuthi no labantu ngenzani kwasebenzisa isnake namanje isnake usasebenzisa ukuthi sisirobhe silahlekiswa ngomoya kaSathane siyavuma siyamdinaya asiphumeni kuyisono asihambele kukhanyeni mara singambi kukhanyeni sizongena nendawo ingangeni umfundisi siyekele ukudinaya uJesu qiniso because sizomdinaya what about samdinaya manje kuyiswe sithi hayi uyabuya bayakhuluma abafundi abaprofeti and iprofeti lingahambisani nezwi asiyo yantsiniso inothi siyalahleka asihambeni ngezwi siyekele ukugijima for ama prophet ama blessing thina sisebenze ngezwi izwi lithi sibe ready nokuthi sihamba singabheki ukuthi rapture yenzeka nini singabheki ukuthi siyofanini because even to die is a secret is deep secret angeke yazi ukuthi mina ngiyofanini into kaNkulunkulu le because bayazi ukuthi if ngatshela ukuthi ukhumbele ukuthi uzofa tomorrow ngiyorepenta this week ngizofasta nokudla ngeke ngidle ngiyesela ukuthi kuyafana ngiyofa uyothandaza entabeni so thina into ifuneka ukuthi sibe ready sicela umunye ingcwele siphenduke sithi God remove all my sin
Yes. ungasakhumbuli yonke amesina you must humble yourself uthi uNkulunkulu ngiyavuma ngiyenza izono Yep. because sizolele ezonweni Amen. and usathana ulahlele khona la Amen. uzohlala silandele la silinga angagive up usathana Yeah, kunjalo. because into ayifunayo umphefumulo wami ukuthi uyephi uyesogweni thina sikhohle ukuthi uJesu utheni ngiyonilungisela indawo lapho siyolungisa nale tafula ayingakadli kusalindwe thina uyabona ukuthi si special kuNkulunkulu wasinikeza yonke into ukuthi siyibuhle lapha emhlabeni manje thina siyibuhle ngendawo yerongo siyazenzela wasinikeza uthando wasinikeza umntana wakhe mara thina sidlala ngalo thando siyamrejecta siyamdeny sifuna ukuhamba emnyameni asifuna ukuhamba ebukhanyeni asivumi ukuthi hawa silandela lezi zinto zikhulume mara izolo khulumile ukuthi kuzenzeka lokho there will be this and this and this. Amen. Siyalahleka umuntu uzokutshela ukuthi hayi yibe khona ngale ndawo wakhumula ngoSeptember kube kwabane bathini moon red what oh yes and then if wayifunda ngalapha because ikhulumiwe ukuthini ngalesikhathi ukuthi uJesu usendele siyobona ngani moon izo change lithi ilanga locima isun izocima nemoon izoba red and then ilanga liyoba mnyama so azange kayenzeki I know akakenzeki lokho siyobona ukuthi abantu bafanele bahlale ezwini yes and then nale abafundisi basayikhuluma namanje dasoba change ama date isign kusafanele kuyenzeke because mina uNkulunkulu uyangibonisa ukuthi labantu laba bakhulumayo ngalesi ama false prophet ama false teacher bayohlanya labantu ukuhlanya kanjani manje uzomuntu akhulume lokho akuchange okay uthola ukuthi okay ngenze example uyabona lo mfundisi bathi November lo uphila kanjani uyabona manje ngasadloki isign yokubona ukuthi uyilabo abafundisi bangahambi ngomoya engcwele uNkulunkulu uSathane uyenzani because basemnyameni uyokuyenzisa izinto so kusazenzeka izinto ziningi mfundisi kusaze nabana abafundisi bazohlanya sibabone uze bathi umfundisi uyambona abhema nasosontweni uthola ukuthi uyenze athi mina ngiyashada because lokho nalokho kubhaliwe nakhona lokho nalokho ngiyaziyenzela because kubhaliwe ukuthi uNkulunkulu uzositolela uyabona ukuthi abantu badlala ngothando ngempela kusazenzeka izinto ziningi asingakababoni ama false teacher because uJesu uthi nizobabona ngama fruits yes yini fruits izenzo zakhe umuntu iorange ngazo le apple ingeke so uyayibona now ifruits ingekho fresh uyayibona ukuthi le so thina sibonakala sibe abantwana bakaNkulunkulu sihlala ezweni amen singagijimisa ama prophet nani yes because if you yazi ukuthi wena you believe on that thing that uJesu uyabuya manje yes awu believe anguyisi because uNkulunkulu uyisi uhlonipha izwi lakhe uNkulunkulu anga change yes izwi lakhe uNkulunkulu alikeke li change akeke ubunyama ne darkness akuhlangana uJesu ukukhanya so abantu bafanele ba fast amen bathandaze bacele iforgiveness ba repent baye kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu angizange ngihloniphe izwi lakho ngiye ngachange because uNkulunkulu uthi lozo change izwi okay uyoshewa kanganani ipunishment yakho nebanjani so manje mina ngivume ngithi hayi kuyenzeka ningazwa abantu banamajealousy laba abakhuluma so wena uchange izwi lakaNkulunkulu alichange le even if you go to where lele ngaya oversee liyoba kanje noma if balifunda ngosifenda liyophinda noma ngasilanda ngosizulu yes noma ngasilanda ngositsoka liyohlala kanje same lihlala likanje alichange izwi lakaNkulunkulu bathi hayi because ngalapha isiPutukezi ngalapha isiFrench ngalapha isiChina liyohlala linje alinokuthi silungisa Afrikaans lihlala linje izwi lakaNkulunkulu alichange amen so abantu bafanele baphenduke because ngibingabona ivision ukuthi lawe babelievayo ukuthi uJesu uyabuya they must repent because they denied the word of God balwa nezwi lakaNkulunkulu manje noma kungakhulumanga wena how yazi ukuthi ephakathi kwami ngibengiyazi ukuthi I was believing that uJesu uyabuya ngoSeptember or manje bathi i-calendar change lethi or 7 and 8 ayindlula ngifundisa idlulile abantu bayazikhuluma bathini labantu bafuna ukuzenza ama-fame ungisizana ukuthi ngibe fame mfundisi because if I go to podcast angitholi imali mina uthola lutho kungenze ukuthi ungeze imali yogibela uthi nayi sesikhumbulo imali yogibela omungathi nayi idlani angitholi imali because angifana nginikuzwe imali angizokhuluma lapha ngizobani i-celebrity yani yophuma ku-YouTube noma ngabe akusizi next ngokuba celebrate
kuba right kulabo bafuna ukuyenza imali ba right bona bafuna ifame izomsiza ngani ifame mfundisi ngisho noma ngayithola ke imali esikhashana ngeke imsize nakhona imali ngiyishiya la isikhathi esincane le ithengise no Jesu ukuthi uthi wazilahla so nami ngafuna imali yes imali siyayisebenzisa siphila ngayo angithi imali singayifuni mara kuyongisizana uPerfume akungeke nje because fanele sikhulume ngezwi because uJesu uthi hambani kumhlaba wonke amen nale siza la sikhuluma ngoJesu nibatshele ukuthi the kingdom of God is near phendukani abantu abaphenduka bayekele isono yes uJesu asuyakufaka esogwini amen asuyakufaka ezulwini yes uyakufaka amakhiye esozulwini aphathwa ngoJesu amakhiye esozulwini aphathwa ngaye because he's the way but umuntu asifaka esogwini orezulwini ubani I'm the one if ngiyenza indlela eright akusebenzi favor ezulwini ngokuthi bazokukhumbela ushumazele kangakhi waye sowethu waya kuphi waya matraining wayasho mina ngeke ushumazele estratini umuntu angibona ku YouTube bangibozokuthuka bathi hayi lo sesi maybe ufuna fame mina ngicede iviki ngayanga estratini angishumazele edrobheni I never preach in the town mfundisi mina ngisashumezele emkhukhwini lapho kunukayo bafaka amanzi singene kunedakisamane bazalwane laba sibathula ku YouTube abathi siyahambe sibuye siyathumazela siyime namathaveni ngikhulume ukuthi uJesu nami wangithanda yekele zono ngibe ngenza abhosheni ngibe ngaphuma kuyaphumeka la ngibe ngaphuza ngibe ngathanda amandla and ngekho pride kulabantu bayangiyazi kule section bengihlala kuyo beyangiyazi ukuthi this lady abangibabheka ubona ukuthi uyamangala ukuthi hawu this one kuyenzeka siyahamba sishumazela so abantu babona ngathi siphelela lapha thina siyashumazela and I'm not saying that mina ngishumazela ngizulwini or ngenze so uthola ukuthi maybe angakayidlwali nelento uNkulunkulu wayifunayo angakasebenzi mina ngisela ukuthi manje already ngisebenzile kanti kusafuneka siyahamba siyoshumezela amen evikini siyahamba 4 district sishumezela niyasebenza siyahamba abantwana bakaNkulunkulu sishumezela sichithele ngamakhaya makhe omuntu athi ngifuna ukuphenduka simthandazele omunye akutshela ukuthi nesithi yokuJesu yonke ikhuluma ngoJesu asitele nemali asifika siyakhuluma ukuthi sizoyishiya izwi lakaJesu linokuphilisa amen hayi ukuthi size lapho sibone umuntu asibone maybe ngingene ku YouTube or ku TikTok athi hayi baqalile asifuna imali mfundisi nisizime iphefumulo nini sisashumezela umfundisi ubafuna ukushaya umobhuti athi chief siwinile wazi ngambamba lo bhuti siyathukwa lapha kunjalo estradini mara singeke siyekele because asibizwa ngawo siyazi lo yasibizile yes so abantu they must leave the sin asiseparate nezono because izono ukuyisaya is59 wayifunda kuqala kuwane uyephansi lapha yakhuluma ukuthi into isihlukanisa noNkulunkulu yini izono zethu indlebe kaNkulunkulu ayikho encane ukuthi thina angasizwe mara izono zethu iso sisivalelayo that's othola ukuthi Adam no Eva ngalesikhathi uNkulunkulu wababiza uthini Adam where are you bathini asihlokanga yes baqasha bathi uNkulunkulu angabetshelanga izono zethu wesukutshelayo ukuthi ukhumbelo manje awusekho nami iHoly Spirit ayiphumule ngiyazi ukuthi angisaconnect man kunento ingasaconnected nami ngibe ngazwa malanga adlulile ukuthi no I'm not connecting yini yenze ukuthi ngichiefte ngabona ukuthi okay manje ngiqala ukuspend isikhathi nabantu bangasindiswanke angisafunde izwi ngiyafasta mara izwi liyashota amen siyabona ukuthi umengcolo uyawuza ukuthi awuphumile yes because uyazi ukuthi no I'm not connecting yes so abantu abahlalini izwini amen abaphenduke bayekele izono they must fast yebo fast hotela izono zakho uthandaze asithi ulanda abafundisi thandaza ukuthi uNkulunkulu ngiyavuma izono zami yes mina ngiyenze lokho nalokho abantu babona ngathi ukushisa impahla bayenza into right yekela nezono uzishise izono zakho ngimsebenzi ngezwi ikhulume ngezwi uthi lokho akufuneki awiphinde leyo futhi ibalekile babona ngathi angishisa impahla angishisani ngibe ngashisa nami bezomntwana wami besazana impahla ezingasasifuna mara awushisa impahla ayikhuluma ukuthi uphenduka kuyonke into ukukhuluma angimazi umuntu ngifeni kumlande ukuthi forgive me my brother forgive me my sister izono lezengaphakathi sisezono zengaphakathi avuthe umlilo ubonakala ukuthi this is the child of God it's a light hayi ukuthi ngithi hayi mina uyabona nene pride ukuthi ngathi hayi ngishubezile ngibe ngishumezela manje akusashumezela mina kushumezela ubani ipride asiphumeni kwinto uNkulunkulu angayifuniyo amen sihambe ukukhanyeni yes siyekele izono manje abantu bagijimisana amavision nani ivision siyazibona mfundisi ivision ayikhulumi ukuthi mina awa you're going to heaven uNkulunkulu ukubonisa ukuthi this and this and this ngibe ngathi ngiyathandaza
uNkulunkulu angibonisa ivision ukuthi nisagijima izimpahla nigijime nani uSathane kuColgate ukhona ngathi athi uSathane uhlele nokuColgate uzoyekela iColgate yo ngeke uyiyeke ngiyoyekela kanjani iColgate mfundisi ngitshela uzoxoxa ngani uzobuyela uyoxoxa ngamalahle ngomlotha uyothatha kuphi nakhona umlotha uyothela thathaphi yes because kufuneka le Colgate so uyabona ukuthi you need to pray for everything manje abantu bagijimisa ukuthi bathi lokho akudliwe lokho akwenza so thandaza ukuthi uNkulunkulu nale ngiyenza engayazi yes naloko ngikudloka because nezimpahla ukuthi zabaChrist nokudla kuno zabaChrist if you ungena ePick n Pay or Spar or Shoprite kunotshwala nalapha uyabona ukuthi bebeke yonke into namalostro zonke izinto zikhona wena ukhetha okufunayo nje so uyabona ukuthi uzothi lapha mina ngingena yo iyangawa ukuthi wena uyenza kanjani yes omunye ukutshela ukuthi ngiyekele lo msebenzi mina ngeke ngadvise umuntu ukuthi ayekele umsebenzi awusebenze eSpar awusekhishi ucashier umuntu uthenga etshalo uzothi wena engiyekele uyasebenza phela kuneminye umsebenzi ungekho uyichoose ngeke mina ngithi ngiyosebenza eBetter lapho kukwenziwa izama lottery kanjani or ngiyosebenza eTavern ngeke umfundisi or echemisini linobuntu zebusangoma ngeke mara kunenye indawo uyasebenza umntwana kaNkulunkulu yes ngiyakuzwa so manje umuntu uzokutshela ukuthi hayi ngiyayekela nalokho bathi akufuneki ezinye izinto uyabona ukuthi siyophila kanjani because imali siphila ngayo yes siphila ngezweni mara nokuthenga kuyafuneka imali kanti ke nje mhlambe futhi ulapho usebenza eBottle Store kanti kukhona this person okufanele afike ezothenga utshwala wena umthengisele bona lo butshwala afunayo kodwa ufika ukukhuluma ukuphila uthi yazi uNkulunkulu uyakuthanda noma ukhuluma ngokuningi uthi kodwa yamazi uJesu Kristu lapho ukhuluma ngini sodasemini unikeza utshwala ahambe nabo lamazwi ayobe lokhu ingenile kuyena daso ngithini uJesu ubathanda ukuthi nahamba peace be with you yes mara thina sisayenza yenziwa ngamasayoni manje ukuthi peace be with you thina siyenza kuphi lento ukuthi peace be with you uyabona ukuthi iyafuneka siyikhulume mina eTavern ngeke ngisebenza ngifundisi ezinye indawo mara kunezinye indawo usebenza eShoprite uthengile umuntu utshwala uzothi no because ufanele ushaye usethilini ngibele ushaye usethilini usemsebenzini uthi wena uhlangana ngiyahlela itransportini kunesangoma kunani sibantwana bakaNkulunkulu phela lo muntu enze izona idemolise phakathi kwakhe singajaji nobantu siyajaja thina sibona ngathi abantu bangase umuzo kufanele ukuthi sister khumbele esontweni lapho ngisota khona ukuthi lokhu this and this wena ubona ukuthi wena awuhambisela phuma yes and mina ngi-advise umuntu ukuthi aphume mfundisi awubona ukuthi wena uyahluleka phuma yebo cause hayi ukuthi lapho kusontwa abadloke kahle basindisiwe uzongubani what if uthola ukuthi ku-the whole world isodwa ziyi-3 phela uNkulunkulu abona ukuthi kunomoya ingcwele manje abantu bagijima basiya namasonto wabo kanti ufana noJonathan wena uNkulunkulu amthumele live wena wayale wawungakuthandazisa thandazisa asikhona ukuhlala thina emlilweni sithi sifanele ushada konomshaka nabini kwafaka emlilweni thina siyahamba umlilo manje uqala wakhuluma amandla kaNkulunkulu abantu bomabona kanjani thina sisabakhipha abantwana bakaNkulunkulu ukuthi hayi lokho so uyabona ukuthi manje abantu uSathane nganandaba nokuthi mina ngidloka kanjani ngiyenza kanjani yes lezi ngangasingena unandaba nokuthi wena umsaba uNkulunkulu na abantu abasaba uNkulunkulu nayindaba bapraise impahla uthi manje ngiyekela amanopisi izinwele ukudloka angiphuzi maybe angizi fornication angisajuli nani uSathane ufuna ukuthi wena uyamsaka uNkulunkulu na uyamthanda na uphila ngezwi na into ifuneka yile mhlawumbe njalo nje unenhliziyo ya umsaba uNkulunkulu because umthetho okuqala love your God with your soul and your heart yes uthande nomakhelwane wakho ufana na ukuthi usithanda kakhulu yebo mara sinalo lothando angibheka umuntu manje ngimbheka wazi senziso nokubheka nade wesihamba ngakhona manje if bathi nginemoto icala kusihamba kanje thola ukuthi umuntu light asasele sibhekela nabantu phansi uthi bangibona bakithi asiphumeni abantu bagijimisa amavishini amaprofeti uthi uya profeta yini prophet iphuma kuNkulunkulu iphuma kuNkulunkulu because engimuntu umfundisi ngibe ngabona nesono sese family planning last week Sunday uNkulunkulu ngibonise ngabona ivision not ngithi uNkulunkulu ngibe ngabona ivision angibona ivision le ngibona ifamily planning because ngibona amavision amaningi ne
So ngabona i-family planning and then ngathi because ivision awubona iyakutshela ya-explain the same time. Okay. And then family planning and then abantu abaningi manje ngathi 99% in this world bayenze family planning. Ushadila ushadana. Kanti lapha ku family planning umuntu uzothashona uthola ukuthi le amadimoni nawo le phakathi dase uthola ukuthi singaphumi kuzinwe izinto. Umuntu athi angisindisiwe because uyafuneka kanti uNkulunkulu uthi sithandaza. Ani ngiyathandaza uNkulunkulu ufuna abantwana bangaki? 5 or 4 or lapho kunikeze bona balingana. Ngiyacela uNkulunkulu asicela uyasinikeza. uJesu uthini? Awucela ifish ngeke nginikeze snake or stone. Asimtelo asikhulume noJesu ngathi yes ingamenzi umngane ngesona mara sikhuluma ngathi sikhulume newe ubaba wena umntana akugijimela papa I want Danone ngufunani ngufuna lokho ukhulume naye just kuthi mina ngifuna lokho nalokho ngifuna abantwana bayi4 or manje lo mntwana sesemncane ngiyacela ukuthi unikeze if kuyenza ngisazokuphila unikeze after 3 years or 4 yes lokho nalokho kuyadura i-family planning ayifuneki mara laba yenza babayenzi uzwala amadimoni amaningi kule family planning so niyabona ukuthi amadimoni ngezono zethu akunomuntu azokuthakathayo mfundisi thi abangenisa abathakathi ngezono zethu ngabona nesandla sabantu samaringi singene phakathi isandla kunamaringi lezi ringi sitshela ukuthi singasidlo because iyakhuluma ku Timothy and then so singene phakathi that ring isandla somuntu sivuvuthile siyasabisa ngendaba yokuthi umuntu ufake ring bafake amaring ama-gold la kusho ring kumele umuntu angayiqoki gold because yani yakhuluma ku Timothy it's a New Testament ozana abantu bazokutshela ukuthi Old Testament iring nje yomshado kumele umuntu angayiqoki mina angiboni sign ukuthi cause isifana ama celebration nani umfundisi cause akuzange bathi awufuna ukushada umfazi wakho ufuna ubekele sign why umfazi wakho manje wena umshadile or wena ushadile ucheat udlokele ring siyabona ukuthi kune pride uyababona abantu abashadile akulihlele ngithi yabona ekuqala okay uma ngabe ngaleyo ndlela leyo but ngiyakuzwa angiphikisi futhi khona le ncwadi le ethi indodana yolahleka ikhomba indaba indodana yolahleka ukuthi yathi uma ngabe seyibuya ubaba wathi mabayinikeze a beautiful robe the best one waphinde futhi wathi nering mayiza gqokisa uthini ngaleyo part leyo ngiyayizwa mfundisi mara ngisaba ukuthi izongidahlekisa because wabona izwi if wangezi uJesu uthini abakushaya lapha banikeze ngalapha and then engo yathi lapha kune scripture maybe isingasifaye ngosizulu isizongishaya le bantu bakuyenze wena ubayenze wena and ungabuyiseli revenge ngorevenge mara the way you treat them they will treat kanje siyabona ukuthi omuze ukutshela ukuthi hayi umuntu angishaya nami ngithi ngimshaya so uyabona ukuthi uthi uPaul uthini ningadloki gold and silver nani lapha ya so ezingozinto umfundisi ayifune ukuthi uthi mina ngibona ngathi kungcono if into ingafuneki ikhulume izwi not ngevision if ikhona izwi uyiyekele ne family planning uNkulunkulu athi ungayenzi so singathathi izinto ngokuthi sona so ngiyayithanda futhi le family planning ukuthi kahle kahle kumele siyenze noNkulunkulu yes because ayikho into umhlulayo uNkulunkulu kuze ubhuku isiluka 137 and then no Luka 27 verse 18 or 17 le hlula abantu uNkulunkulu ayimhlule yes ingenze kubantu uNkulunkulu uyakhona kuyenza yes athi letha imthwalo kume yonke uzonitholela yona so why thina singayisi iphile imthwalo siyisayo uyabona ukuthi ifaith asenayo sesiyibeke kwizinto lo mfazi athi ubambe ingubo kaJesu when she bleed for 12 years what when I touch ngizophola thina siyithatha kanjani sibe sibona ngakuthi ukuthatha ukugula phela nathi sithi uNkulunkulu le wumbu uyoyicreatile uzoyipholisa le wumbu angithi izono ziyabuyisela umuntu umuva mfundisi because mina ngibe ngine problem yewumbu ne yaphola wumbu ama period pain awaphola manje last week ngazo ukuthi lezo ziyabuya yini into ibuyisile because ngibe ngiqala ukukhuluma kakhulu because when the anointing of God uNkulunkulu angahlala indawo engcolile that's why ngithi angekho umuntu perfect umfundisi uwumba ngayizwa ukuthi why manje kudala kuzowumba kubantu uyabona ukuthi ukugula kuyaba khona awuyenza so angithi labagulayo indaweni mara ibe pholile uyabona ukuthi kube kuyidemoni manje le demoni liyabuya futhi because ukugula kuphuma kuNkulunkulu i-test ikhona ne kune temptation kune test mara thina siyavuma ukutemptate
i-test ifanele kube khona ngumntwana kaNkulunkulu. Yes. Mara ama-temptation thina sizingenisa kanjani? That's why uJesu athini, pray that you must not follow in the temptation. Sikulesikhathi uJesu akhuluma nabafundisi bakhe kuthini, thandazani for this hour. Yes. Kuthi you must not fall in the temptation. Yes. Sikule aho Jesu wakhuluma ngayo ukuthi singathemtheki bathe beqala bazobogina. Yep. Uyabona ukuthi asingathandazi thina that's why bathi kuzolahleka nabantu abaningi siyofana nalabo bayolahlekayo. Sikule hour siyolingeka. Oh yeah. So sikule sikhathi siku in that hour. Yes. In the last day. Yep. Yofuna ukuthi sihlale semthandazweni singathina uNkulunkulu. Amen. Abantu bakiyekele ukuthi i-vision this and this ama-vision sawakhuluma amaningi mfundisi sizobuya nawo if uNkulunkulu athi asizonke into akhona mama ngombonisile ezingwe ngeke kusikhuluma ukuthi ufanele ngizomunye ukuthi this one must share and lapho singakhulumi nani and nalabo sivese amagama aba wasicolele because ngibe ngiyenza example ngakhuluma ngoNovember ukuthi yabona the yenze ngakhona because asifanele sikhuluma ngomuntu nalawo maybe ukuthi ngibakhulume kanjani nale scripture maybe umuntu azongathi lapho mara sifanele siphile ngezwi because izwi liyasiphilisa mfundisi. Ngizwa kahle. Hayi cha siyabonga kakhulu. Ngiyacabanga vele sewusherile siyibonga Nkosi kakhulu. Ngiyabonga nje ngifakazi obulethile yazi uqale kamnandi lento wayindlala kahle ukuthi kufanele sihlale ekukhanyeni. And mase sekukhanyeni ubumnyama buyahamba wayiletha kahle lokho uzanayo kahle siyabonga nje Inkosi ayiqhubeke lokho ekusebenzisa. Kahle nje futhi ngiyabonga nje ukuthi nithi niyashumayela naseyitradini ngiyazi ke leyo nkonzo niqine impela niqine lapha etradini ngiyazi akuzinhlamba lapho amalanga wafana ngikubona nawe ushumayezele ngelinye ilanga nithi niyashumayela abantu bavele beze bathatha uJesu nithi awu namhlanje inhlamba namhlanje ziphi ngelinye ilanga zinhlamba so nje ya but ke kubiza nje ukukholwa kuphela. Then uJesu uthini asiya thina asifana ngisiyazi ukuthi kuphenduka kanjani or labazayi sithi basindi wathathile. Ukhona uJesu amfunayo because uJesu uthini one sheep when it's lost ushiya lesa 99 and lesa 99 zishiyanga zishiya lahle kanje uyasivalela sibe safe alandele i1 bathi ezulu nakuphenduka umuntu wani kunejabula siyabona ukuthi we are important thina kuNkulunkulu ngathi labalahle abangaki balahlekayo because ngibe ngabona vision ukuthi emhlabeni sasebaningi I think 2 days kune 3 days ngabona ukuthi abantu baphile mhla sisasebaningi and asisasebaningi nothi sisafuna ukusebenziwa umfundisi singastop ikhuluma ngoJesu singastop ikhuluma ngokubuya kwaJesu and singathe cause abantu batheni nani asikhulumeni ngokubuya kwaJesu injalo nje siyekele izinto zabantu thina sihlale izweni sikhulume cause ngibone ukuthi abantu abaningi siyobona ukuthi kusafuneka umsebenzi sasokhona kakhulu kusafuna ukuthi sisebenze sikhathala cause bathi lo angasebenzi angeke adle nombuzo wankulu uyodla kanjani ungasebenza ke nendawo singeke sihlale kufanele indawo ye1 wena usebenzile mfundisi nami ngisebenze kancane singafani nalo azothi kuJesu labafana bayithula athi nginikeze into ilifa la kababa wami because uJesu basebenza ngama picture ne ngosivende bathi ngazibona yes uyayenza imbono athi nginikeze ilifa la kababa wami uJesu wamnikeza abangaki bayenza ilento mfundisi umuntu manje afika athi uNkulunkulu mina ngifuna umshado ngifuna umsebenzi ngizosebenza wanginikeza umuntu ngizothola nabazalwane or uNkulunkulu manje uyabona ukuthi siya struggle siyahamba uthola ukuthi asinayo wasinikeza ispeaker seso or wasinikeza imoto singakhona ukuhamba konke indawo siyakhona thina siphume maybe ngaboma 5 ngoma Saturday nama Friday ne Sunday because siyakhona ukuthi Friday Saturday Sunday kube namalanga lawo during the week siyenze maybe 1 hour lapho siyazi ukuthi sihamba nama speaker i2 aphele si preach sikhubeke and nasi lapha uthola ukuthi simewe amathuzana emathaveni labantu bakuthuka khona ukuthi wani iza lapha ekhonzo yakho kanti ifuneka siyazi ukuthi sibalanda khona lapha simeduzana khona uzomthatha uNkulunkulu wanginikeza imonto mina ngibe ngizoyenza kanje wakunikeza uNkulunkulu athi ukunikezela ukuthi ngihamba nazo lezi nginikizini analo mfana utheni nginikeze ilifa la kababa wami ayolitla marabu yoNkulunkulu uthini uJesu wabona ukuthi unothanda uthi hayi lo baba uthini uyamamkele lo mfana lo uthi hawu kanjani lokho uzothini uyabona uJesu uthini because noma siwona sibuya uyasi uba nathi amen ngalesikhathi ngenza abortion nothi usathana bajabulile athi this one yi best light manje uyenza ama dating app yi best light uJesu angibuya ngazanga athi you do this you do anga calculate yes cover futhi so singathi sithole isibusiso
simshiye uNkulunkulu. And then nalezi uthola ukuthi manje ngitime mina uNkulunkulu wanikeza imoto ngahamba or wanikeza imali nganikeza abantwana bahluphekayo. You not ngithi this man uNkulunkulu anikeza yona le 1000 every month ngenza example. Ayikho right. Ubaba shaba ngumnikeza 5000 uyaphuza. Yi right le uNkulunkulu bamnikeza yona. Manje ngifuna ufundisa uNkulunkulu ukuthi mina if bonke cause kuzoyenzeka kusasa umsanikeze uNkulunkulu nami ngingasayenzi. Cause ngibe ngifuna izinto. Asi appreciate lo sukutholayo. Sihlala izwini sibonge lento sisitholayo. Amen. Hayi cha sabonga kakhulu Sister Khumbelo Mabhidi. Amen. Ya sabonga kakhulu bomakhathi. Bomakhathi. Walethi message emnandi. Sibonga Nkosi ayiqhubeka nje kusebenzise. Ngathi nje kumzalwane ekhaya uzwile ubumnandi bokulandela uJesu Kristu. Mangabe akamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Yilo ke ithuba leli. Mawusaphila usasela emhlabeni ngisho noma ngabe yibomvu kangakanani izono zakho noma ngabe usumubi usuwone lokho ukuthi wena usuxakile ake nguhlebele nje indaba emnandi kakhulu ukuthi mawusaphila usasenethuba yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Lithi lelizwi leli mawukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ngoba khona uyaphila. Abaningi bacabanga ukuthi wafa kuphelile. Cha, uyaphila uNkulunkulu. Lithi lelizwi yakusindiswa. Suthola ukuphila kwengona phakade. Kalula kanjalo nje. Amen. Amazokugcina. Hayi makabonga uJesu. Yebo. uNkosi wamankosi. Yes. Angekho asino Jesu yonke into ikhona asilalele kuJesu. Sicela umoya ingcwele sithandaze sifunde izwi. Amen. Amazwi omugini ukuthi asifunde izwi. Yes. Siphile ukukhanyeni. Singaphili ubunyameni. Yes. Sihambe nomoya ingcwele uzosiguide. Ngoba uNkulunkulu wasiya nawo uJesu wasifela esiphambanweni singadlali ngothando. Amen. Amen. Wabona ukuthi ukukhanya kuhle. Amen. Ahlale nekhanyeni. Amen. Because khona okuhle. Glory to God. Sabonga kakhulu. Hallelujah. Inkosi ayikwandisele ikubusise nasemakhaya sabonga kakhulu bazalwane inkosi iqhubeke nje inibusise inisebenzise futhi nani iniphe nje ukuthi asisebenzeni nje impela usebenzele lo mbuso sisembusweni asiphume nje sonke sisebenzeni sibize abantwana baNkulunkulu abalahlekile sethunyiwe kahle ukuthi sonke sisebenze omunye nomunye ngomusa wenkosi uJesu Kristu siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.